Well, council tubere ni cases wauli anti kunumba ya mwami so and so. Abazwire ku abatemu. Yes. Oba abayekera. Nti council yapangisa ba Grace yapangisa ayi kiziro juzulibwa nti aberasuza abatemu. Yes. Landlord akivamu atya kino. Landlord akivamu ngakozesa kyetweta biodata form. Omupangisa ali kuida kunumba do iwe landlord. Actually ebintu bibiri. Number 1, landlord ali ku running a business ya rentals. Kakasa nti ojiwandisa as a business. Actually kiri advisable ojiwandisa as a company under the Companies Act, such that omupangisa aba mupangisa wa company ti muntu nga iwe olibwa mukozi wa company iwe director. Weno olibwa mukozi wa company webawo obuzibu company ne balayebo tiwe kiri advisable bani receipt book bani file then jayo munamateekawo abitegeera akuterekeza ebintu ebyo. Let there be a standard tenancy agreement. Oberi residential, oberi commercial, ayenga mukoze standard tenancy agreement. It is a template. Tina mzibu. Muntu kuiduza mu maina wano walebi byona terms dibe very well laid out. Kitegere keke. Ero munamateeko yabitegeera ate nibwa ataba munamateeka bwaba mukugu eriyo okubanga asamoga nti munamateeka ayenga mu association ye nibakalya ebintu ebisinga bunja agireta abitegeera. Developing a template eya biodata form. Omuntu ono bwayida kunumba do alete photocopy yendaga muntu ye. Yes. Bwaba mufumbo alete photocopy yendaga muntu ya mshala we. Abotegere nti stakeholders abamani ababiri obeidi. Mu biodata form iduzamu omuwendo gwaba occupants munumbe na akati nina family ya abana babiri. Wabula mu holiday nina kawala kanga kamwani naze katero okuidako. Full time occupants nina bana. Part time occupants oluisi bawera bati nibati. Muna kwenkulu it is expected nti basobola oswikao. Ebintu oti nebyo bibenga bisuubirwa nkola kweni BSFM oba ndi brand ambassador wa Whispers. Bategere jokolera. Bategere nti wale wakolera. Akuwa akafaananye o stapling ku form eyo. Navuire ku kyalo bukasami. Wekiba kisoboka akuwe ni baluwa. Eyero siwe bukasami. Oli exonerated. Iwojanga wederera. Omuntu gwe balese ku abikolobero. Yes. Yoke samu form eyo otwale wero C1. Ero omuntu ono yena mubando omukobo otya ero C eno bajeta kyerinda. Chairman wao ni Seka Saidi. Ewe ni wale oida kujawo Europe. Zena ndakujayo. Sayininga kitegere keke nti mukyerinda twafuni omutyamye omuyaka ni gundi akola mulimo guti ni guti kubirole wale atuyika mukyanga kitegere keke buti olwaido webagemera bomu munumbe eyo iwoba wedereire okivire mu kiziramu ono yakulimba bulimbe aye iwe wasenza mutwisi wa mukyanga tosenzanga kumuyekera. Good. Then nekintu ekindi ba landlord kyemuteekwa okweyegeresa bwobanga olina company esobola okumanejingira amayumba go kikole kiri safer kiri better kubanga waliwo abana mateeka aba real estate abachi nga basobola okusigninga contract niwe bakanti enumba ene eri ku room imeka otiditi omwaka ogitola mu sente imeka otiditi bo bayikiriziganya niwe mwakola endagaano bakusasula omwaka bene baja babanda rent. Oluisi bakola modification izo oluisi chi oluisi boti basasula mwaka babao bube as your agents nga bakola kwamba okubandira sente do nga bakubandira sente ba following up ku utility bills iwe idi omupangisa atyama munumba yo naji okujivaku nga bagisala kwa amadi miezi musanve inuma no dago ku reconnecting amadi ayenga gabayireku ne yagakozesa ademi osasula wadaga ni umeme wadaga ni national water wakoboti bulumishi buno ye nga bagasala kuira ira ino lyen kyovo na balando dyabandi beta bwetamwe ayenga wabatera wa amadi bakozese amasanze gali ku buli omu wamu wa mita ye eyayaka ole yavere yagacyankaranya yatamwe akawaya ati baze engineer mulamu wange kamyufu
yagakyankalanya ojja okuyira okulambula amayumba nga bakusala kwa amasanalaze kyoka mita eri mu mayinago iwe Land Road mita ya madi eri mu mayinago mwene yasiba engonero yegololera yakusasula emitwala 45 aye nga byakulekeira ebizibu byetaaga miliyoni 2 okutereza